Sigurno si uhvatio sebe kako misliš da nisi dovoljno dobar za neke stvari ili da ne znaš dovoljno o određenim stvarima koje radiš. Ja sam bio oficir vojske. Napustio sam vojsku pre 4 godine i ušao u razne projekte sa partnerima. O projektima i o industriji nisam znao puno i moram da priznam, o nekim stvarima nisam znao ništa. Odgledao sam mnogo podcasta, odgledao sam mnogo edukativnih snimaka, pročitao dosta knjiga. Međutim, svaki put kad sam prelazio iz industrije u industriju, bilo to financije, bilo to sportska odeća, nekretnine ili iGaming, svaki put sam dolazio opet na isto, opet na nepoznato i opet sa sumnjom da li ja znam i da li mogu da to radim. Ali evo što sam shvatio nakon 4 godine i 5 različitih industrija, a to je da ni jedno od tih znanja koje sam dobio kroz edukacije, knjige, školu mi nije značilo kada sam ulazio u novu industriju. Vojna akademija dala mi je disciplinu, organizovanost i sposobnost da upravljam ljudima, ali me nije pripremila za ovo što danas radim, za to me je pripremila praksa, odnosno greške, ispravljanje tih grešaka i ponavljanje celog procesa. Imposter sindrom ne nestaje zato što pročitaš još jednu knjigu ili odgledaš još jedan podcast ili popričaš sa svojim drugom koji je možda uradio nešto slično tome. Imposter sindrom i sumnja u sebe nestaju tako što napraviš grešku, popraviš je i opet ponoviš. Sve dok ne naučiš kako zaista funkcioniše određena industrija i određeni sistem. Nijedna škola ili edukacija, savet neće te pripremiti za ono što sledi i za ono što ćeš raditi u životu. Ali fokusiran rad, vredan rad, greške i popravljanje tih grešaka definitivno će ti pomoći da otkloniš sumnju u sebe i budeš jedan korak bliži ka ostvarenju svojih ciljeva.